O le tele o lima e aemaise avenga e pe ona mai tauina I le taeao nei. E le toʻatele le mamalo le atunuu na auai le faamamaina e le ngata o le taulaga. Ai o le auga tonu lava I vaitafe lata mai le taulaga. E aofia ai le vaitafe I vaisingano, fulua sou, ngase I vaimoso, malelo I matau apaula I lalovaea. O nei tau mawhainga uma e le ngata lea I le o ngata sili amata penanga I le alo atu I ta alonga le Pasifika. Ai o le faamamaina o lapisi o loo lafoai vaitafe, maanga I atu o tato ngata I fale. Mo le silafia o se tasile nei o matawhaioi e so o se tasi lava o le faamamaina ma le faamatagofieina o Samoa. Ma ua o ngata sile nei faatinonga, ma se tasi o tau mawhainga le atunuu I le faaititia o afianga o pepa I iila, faapitoa lava I vaitafe ma o ngasami. Ma o le mai aio na o ina mai o nei fo I lapisi mai vaitafe, o iai le isi la asanga a wala le mata ituina o nei fo I o taota. La fapiala ona o atu e taeao mai lapisi faamama mai lapisi ona toe au mai le nei ina emfai ona sort sa so lapisi ina emfai ona ave ia me recyclables e ave recycle o meu compost ia meu toxic waste ia sort umala pa mai sa so clean up ia faamau mau foi ia le foi numero. Foi numero sa so lapisi la fapia ona sa allow me faamamaina ia fa compare le sa so clean up no wo mavai ia po alualunga po faisia ia foi numero la le o lapisi sa so manga. O le naunau ta inga lava o faala putoputonga mamatanga luenga le malo lo tu faatsia le nei Paul Kalame. Ia mawhai ona pui mafaititia a fianga o vaitafe ma le sami lapisi e le pala ai ia sanga faatu mauina pea le matagofie ma le mamao lau whanua lanu mea matau le atunuu. O le nei faamoemoe ua tu faatasia e le faala putoputonga le SPRIP pulenga o tangata ta whawhao mai fafo o fisau ta alonga le Pasifika matanga luenga tina matamaitai faapea fo ile matanga luenga o puna oa faale natura ma le siusio manga. Alisa lawano faamaoni mo ta lafou.